Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power and live inside of us. This season is a season of joy, love, and hope. And with that, we welcome you. Lord.
Lo o tuae le tuku o te whanene I a te oe. O te whamanua tu fui I luna suafa e whakapau, whakapaulava. O te whamanua tu I a te oe I a somalava. O te whia tu fui I luna suafa e whakapaulava. E siri rawa e tu tona matuami I o ia. E le mawhai o susu e na o na sisi Yesu. Mato lolo tutu I lumo lao fio le ligi. E patu la matu kapo inga e pe una masani ai. A fiu maia nganga pa iai. Papu soina matu roto te tutasi. Matu te patu ele tapo inga e te tau no na mea malao fiu. I lolo swafe Yesu wa laia matu wala. Amen. Esse o sabia, esse.
atu tatou kalesia. Le utu le Manaia le whiawete te whono me le mapu o lau. Whatalofa atu fōi le o whaina kuenga I sune o ao. Te akono, mawhutanga I tingana. Le whimia noa whatalofa atu le tatou goma o me mai maaima. O tatou whetapoinga whatasi le Petaia II. Lopula le masani ele o lotu o tatou maainga nei. Susmea Tagaloa Irae whanau o tua. Lo iai pea o tatou ainga le kalesia. I'd also like to take this opportunity to extend a warm welcome to those who are joining us online, our Samoan community in the diaspora, and those who share our faith, though we may not have the same vernacular. Welcome. Welcome one and welcome all. La tatou whamaulau e o tua I tatou te tawa. Let us pray. Whawhtai le ie I le Petaia II mata mo fie. Ua tā lāpu pui o Manaia Petaia e Ulufale mātou I mātou tāpu inga whitele. Lotu mai fōi nei o mātou ainga. Mai estete ma estete. Whanaunga lawa e tasi. Ia mapu te isi ane I mātou le ua yaso le newa yaso. Si o mātou tō manatu ma mawhawhau I lau fio. Mātou mana tuaina le lofa lawe api o lau fio I le lawa yaso o mawai. Au ta ape masala lau I mātou I whi au whitele ma whi au white tasi. Sa le mauti noa I mātou pe mātou te uria mai le Petaia II mata o fie. Ale nei wa ta lāpu pui o lo malu, wa ai atu suru le tino I lotu mai o lo kalesia ma lo ru. Ona si ai leo la mātou whawhtai. Na mātou ala langa ai lea I kuku whaane nei. Awa o malie lau tau singa I ai mātou. Whawhtai ona le ola ma le malosi o lo e tului o mātou tamaa ma tina mātutua. O maua ai mātou le nei whenua inga mātou mo fie. Whawhangu mai I ai mātou le i. E futia lo mātou whatuatua ma lo mātou ola whale ngama. Le mātou pale whengai ma tamaa ma tina mātutua. Le ngata I lea o I lātou vai, pepe mea ma whamanuianga tangata o e whamanuia I nai o mātou ainga te tūtasi. O le ngata I nasi ia tuai le mātou whawhtai I la ufio. Ia o whaifo I ma uala e manuia ai I mātou. Le lea whawhtai le li. Whawhtai ono le while mua o la ufio o te ina e pēr o mātou o tunuku I Samoan. Meisa fo le nei atu tele o Amerika o mātou nofo ai. Le o kumoni lava atu u le whaitalia o le tangata. E le maua so le while mu. E si I fo e ia le taua I lo nausu. E maola le whamangalo fo I tangata. A whawhtai le lofa la beate o la ufio. Whawhtai o lo fina ngalo o tutu mai e perfeta I tau sanga me tupulanga na mualawa. Wa iari mātou waile nei mauti noa. E te whina ngalo I le while mu. E te whina ngalo I le manuia o tangata. E te le tu una fo I mātou e a mātou le I loa. Le mai lalo nuku malau e kalesia I le Petaia II. E le ona o se masani. Ono lo mātou mauti noa e te tauna vi ia lau fio. Te tauna whaofu I mātou lau fio I vi inga pese, ma vi inga tālu talonga, ma vi inga upu. A wā ale whaia I mātou. Ia o mātou nofu, sāwai lau fio. O mātou te tālo fo I mauti noa lo whaofu lau fio I vi inga. Ngā ruenga le susukumama, manu le vao, e ola me tangata le whatutua I lau fio.
lo I loa pe I lātou oe. Me leo mātou stalo le alikia I pena pe ava no le nei malu malu. Ma so se malu malu o sa ini e tangata I lo whina ngalo. Ma whatino ina ai lo lātou whatutua I ate oe. O mātou whawhitai ai le nei malo Amerika. Tu I lalo e o le taitaki le nei manatu e le mawhaiona I a le stete le whatutuanga o le tangata. Le o Faiai o na ola fia tangata e tusa ma lātou whatutuanga. E tusa fo ma le taitainga e loa nganga ma ia e le tupulanga ma le tupulanga. Lo mātou stalo le I e ne I whaawau pēr le whina ngalo lau fio le nei atunu tele. Ma I maua uma I mātou whamanuianga e te tauna maua e tangata. E whatuatua I lau fio. Mātou whawhitai ona nei o lotu. O vea ma ainga mātou te nanofo ai. E le ngata I lea o wala SS o Faiai o na whaau te leina. Ngā ruenga. Whau ngā ruenga whaau wau le nei o lotu. Ina ia mawaile manuia lau tele o tangata e le nā o I mātou. E le ngata I so mātou nuku nei a whapefoi o mātou ainga tua oi. O mātou stalo le ia ia papa pe lolo fina ngalo I le o whainga ruenga nei. Ia muskuina pe o lātou roto na tangata ngā lulue. Lātou te ngā lulue I mele le whai tautauni. Na wa lātou moti noe lese me whale a ngāro lātou te ti ngāro lāro fio mo lo fina ngalo. Whawhitai o na awala uma. O tutu mutu mai ai le whatutua I o mātou tangata. E le ngata o mātou tatalo, o awa noa e tāpua I ai, a o lau fionga fo, o mātou upu, o mea lofa o mātou fiofo o whatai o le tasi I leisi, a meise le nei mai tau o Kirisimasi. O ia mea uma o whafangu mai ai I a mātou lau o fio ma loa lofa I le tangata. Ia e meise le lololangi na e whai. Mātou ntua ai whapitoa lau mea lofa o Kirisimasi. Ua toi nei o ni nai vai aso o na mātou whamana tuina lea. Le malamalama I mātou pe whawhewhea o na tauwala mai se mea whatauwaa, se mea malosi. O mai le mea vai, le mea sidi atu o na malosi. O mai le pepe mea, e se suinga e sui atoa o mai le lalolani. Wia na mātou le malamalama ato toa I fofoanga la o fio. Au mātou te tonu lava I ai. Mātou maua mai fo I o mātou tua a, ina wa vato misionale, e tala le lei o mātou lau whanua. Ia le lava o lo whatonu tonu ina e le whaali mai e loa ngā papaia I le teimi ma le teimi. O lo mātou te talo le alivie. Na ia o ngāfo I o mātou tupulanga le tala. Le tala I le atua alofa, le tala I a Yesu Kiriso, le tangata e peo I mātou. Ana le manatu mo ia o se mea o mau o na tūlanga tutusa ma le atua. Ana whamau lalo o ia I a lava o whai mo ia le wingo o poloma. O whanau I le tina. Ua ola e peo o soifua ma ola ai mātou. Ino sia ma tūlafo ina o ia. Whamasinoina o ia I whamanisono le tonu. Hei ulawa ina maliu I lungo sata. Ana e toi whatuwina mai o ia nei le tuma mau ma le oti. Le mafu anga le o le ia se tui o le tuma mau. O le manu malofo I le oti ai mātou tangata whatutua. Mātou whawhitai ai le lofa la veaki o la wafio. O mātou staro le alikia. Ia papa pe loa I mātou fwoi tupulanga nei. Au leila se kuku I o mātou mutu whaauta o loa ne e si na fia ma mau mai o mātou mana tuna tuna. O mātou manako le nei tai ao le alikie. Iai mātou le loto maulalo. Iai mātou le whatutua ia I la o fio. Mātou te la mona ai no feta lai mai iai mātou I le nei aso. Le ngata I le nei aso me umalawa mātou te mori mawina ai le iai o la o fio. Le mātou
ainga osi, ia mātou whalapo puto mai whai, ia mātou events e o lava i le mewhatau wao le ai, e tau mawha le tangata o mātou tatalo le riki, ia mātou i loa i lava lo whetala i mai o mātou tangata te kasi. Ona ia i mātou lea o le anga manu, o tō maulalo mātou titalia ai, ne whaasoa mai o ngāna ka ia i ai mātou i le taimi ma le taimi. E ta ape ma le sala lau o nuku malau e kālesia le nei aso, le nei vai aso, o mātou tatalo tātou malau o fio e manu i ai me o i le suafo Iesu Kristo mātou mole ma bala au tuai. Loving Father, we thank you for this opportunity to gather, to hear from your word, to reflect on your will, and to discern that which is yours, the goodness and the grace. As we partake in this worship service, we ask that you give us the gift of humility so we can receive your messages that's been broadcast in so many different ways. We ask that you give us the timidity so we can receive your word, so it renews us, it trims us, and gives us hope. We ask your blessing on each and every one of us, wherever we're at. We pray these things in your many names. Amen. La tatu te pese ni no le tu sangue la te pese.
o tusi le sefa meia o tāku tolu. Focus 5 of the Gospel. Our reading this morning is taken from the book of Zephaniah, chapter 3, verse 14 to 20. We'll be reading responsively in Samoan. Manaia tolu for Ulufale le Ulufale. Le tama fafine Sionai, ia e pese, Irae Jennings, ia e alama. Le tama fafine Jerusalem mai, ia e fia ma oli lava ma le loto atoa. Le aso le awhapea tuai Jerusalema, au e te whewhi. Sionai, au ani vai o lima. O te whapoto-poto-ina I lātou o whanoa noa o no tausanina. O tangata I lātou, o mawhatia I le luma o no ia. Ma foi por escuro. Mas também na folha da Maria quando está o tolo. Foi o Fita Jennings. Our second reading is from the Gospel of Luke, chapter 3, verse 7 to 18. Luke I told for the future for the poet. Se fu vango la tanto fitafuna for Faiai. O whaiaturia I le motu tangata e no Maia baptisuina e ia. Whanau ngata Faiai. O I ea nana whaali atu I ate o tō e sosola ese I tō sātani. Nei fo'i le matau I ta fu'i o la au. O la au o fo'i le fua mai fua le lei. E taia malafuina I afi. O tali atu o ia I ate lātou. O tangata e mua o futino I a vane I ate I e leisha na ofu. O leo I ate ia me ai e whakefo I ona whai. An whape atu leo ia I ate lātou.
Aua tau te ao whaasini I mea o whatunuina mai I a te utou. Ofisini mai mo tangata tau ki a te ia. A mau se pēr ma se ase ia mātou te whai. Unu whapea atu ia o ia a te nātou. Aua toto te whasawai sasas. Aua toto te wai o se tatas. Ia o to tari ki le muiro o to tau. A whatantari le nuu, mana tunatu malawa I o lato roto I a Ioane, o ia o le keriso. Tali atu Ioane a te nātou uku. Whapea atu. O a o le baptiso atu a te o tō I le mai. A o le mani mai. I si o ia a te. Ia o maa o na tatara le nuo o na se vai. O ia ramana te baptiso I a te o tō I le mama o ia marea. O lona ao nasu, e whamamai e ia lana whaputu ngā seito. E whapoto foi e ia le seito I lona whale seito. A sunuina le o toto seito I le afi e le matineia. O isi foi o whamawhana e te le mo I le whorafora I le tana na iwi. Whamigete le maile tua le tātou whaitau whamamaloa I upo ana fio na pa ia. Tumawatu pe ia te ia na lava I. E ale tu lava. Upu whiwhiria e whaimutua I sa la e rue, ia e alanga. Le tama whiwhine I o sa le mai, ia e whiwhia, ma oli lava ma le loto atoa. O le li o loo iai koe e te tonu I a te ue, e te leto I loa a ise malaia. O le li o loo iai te tonu I a te ue, e te leto I loa a ise malaia. O upu e whaalongo pēr I le mamanuina o te meti Samoa. Whapea le tala tangata oua le vii ina le tametiti. Ina ne I longo vii. Oua le whangaina le teine I upu. Ina ne I tupu ifo o whamaruruma. E pei e whaasale minita I mamanuina o te meti Samoa. Ona na nālawa lea le tamasa mō na wana o Natali. Le so na fia foi le tina Samoa I lana tama. Ina nei whamaurua. Awa ue loa le tina ma tamasa Samoa a whamauruma loa le tametiti. Ona ta wala mai ai lea o le malaia. Le iase me o le mauruma. Uwama le mawala. So pe mera na le po I iai matua Samoa. O te ala le fefe o le matua Samoa ina ne yoko mai le malai. O le whaku maina o le aina. Ma mea ua tanu ai o na ofu. Ma mea ua le whateitaki ai le tamititi le mimita. Se manu o le I loa ai le tamititi whamauruma le lei. Ia tātou wa ai le upu lea o whai mā tātou na tua. E pia manino lava I le perfetta o Sefaneia. Lea I o le tangata ai na whai e le tua e mauruma. O le I oi mata. O le tumutumu o ngā luenga o le fuafuama. Na whauwa pena e le tua tangata. Le tio foi amimita. Le angai lea ia se isi manu o le fuafuanga e alu nana. O na mawhauwhamu pe o tangata na whai e le tua. Au le wala la se whaneia na whawhau ai le nena tuku. O le whamanatu ia Israel. Rolato pale whea ngai ma le tua. O le mea ua tupu I le whanau a Israel, ua ngalo ia I la tō le mea mafua mai ele manuia. Ua manuia whamai Israel, I masama o lea ua I le whina ngalo le tua.
Wa vea le tu wa no le tu en whanau o Israel wa matai o na se. Wa matai o na tapuai isi e tua. Wa matai o na sili isi mea na ilo mea na mai o latu tua ana wa. Tusi se whanau a mata i le whaki o Israel. Le tusi se whanau na amata i le wha o ngā tutonu ina o le tua o Israel. Mai se whanau o ngalo ia o tō le tua. Ai a o ngā tutonu le tua i o tō tāpua inga, le ngausi ina o tō ainga. O na lawe ina le i o tō mai le mala le nei o le atu. A tonu e whapenase manatu i le papanguina o whanau o tangata Samoa. Whao ngā tutonu le tua. Ave mo moe iai le tua malona whanangalo. Whamanatu mo moe iai ta ngā vai o tatu o tunu. Whaavai le tua Samoa. Samoa mo moa le tua. When raising Samoan ancestry children, God ought to be in the center of their lives. Every Samoan family knows our national motto, Samoa mo moa le tua for American Samoa, and Fa'avai le tua Samoa for Samoa. Put God first. Let God be the foundation of Samoa. And what that looks like is saying prayers before events. In the islands, none of the stores are open on Sunday. Sunday is bifurcated as a holy day for the Lord. It looks like doing the sivatau before every rugby game. It's this ethos of wanting to discern the divine, wanting to be better, improving. And it's this idea that when you do that, you will fall short. When you're in the midst of God, when you're engaging God, you will make a mistake. It's just part of the difference between us and God. But fundamentally, it is acknowledging the source of peace and blessings and that which is good. And that's the center of our Samoan ethos. So when you're rearing Samoan kids, you should put God in the middle. You should share with them the ethos of their country, where the fear of God is where everyone lives. And you can tell when someone is far from God. Their lives are a mess. They may look good from the outside, but the inside, they are dying. They may look good during this generation, but the next generation is doubtful. And that's why Samoans put the Faiai in the center of the community. It's not just someone that speaks magic words, but someone that God uses to call the people towards God. Pastors remind us that when we stray from the source of all that is good, then it's time to seek God. This was the context of the reading this morning. Zephaniah, the prophet, saw that the Israelites were moving away from God. He noticed that people were worshiping other gods. People were saying to themselves, "We have the blessings. God must be on our side." And they mistook God's silence as affirmation of their lifestyles and behavior. They kept pushing the envelope because the blessings keep coming. And because nothing bad has befallen them, they started to forget about Yahweh. It's like
seeing that your team is up by 21 points, and then believing that God is on your side. The king at the time was King Josiah. He was only 8 years old when he ascended to the throne. So he was not strong enough to call the people into their rightful place with God. So prophets like Jeremiah, and today's reading, Zephaniah, rose up to the task of reminding Israel of how central God is in their lives. Leaders saw the blessings flow, and so they cut corners, backsliding. They began to think and confuse the blessings from the source of the blessing. They started to think that God is not watching. After 100 years of prosperity under the Assyrian king, King Manasseh, the Israelites thought that they can get away with backsliding. Zephaniah rose up to the task and called the leaders to God again. Wala masala Israel. Mua o le tapua I atua ese. O le ngata I na tapua I le tua o lato matua a. O tapua I fo I atua o le lalangi. O le ngata I na pele ati lato le tua na manuia I lato matua. O pele fo I ati lato pa ala o le tua o mea tuto. O lato whaia fo I tau lama I amoloko. Le tua umai le ola o lato whana right. Le whengo fie le upo le profeta. O I loa e Zephaniah le mea o tuku o na alanga lo lea o ia. Ia o tō roto ma o langa. Ia o tō salamo. O mena I loa e le profeta o Zephaniah. Whaupo e skurua o Zephaniah mo. Mai tala tangata, ele whai e le li se mea le lei. Na te le whai e fuk se mea le ana. Pero menatu tangata, tanu wai wana e pese I o lo oso lawa le lao le tua, I le tangata le lei, ma le tangata a mea le ana. Salo I toki. Pase se ane nai me I, backslide ane I. And iafa le profeta Zephaniah. Mai profeta o Zephaniah I eile teine. E le aso le li. Wa lata mai fo I le aso le whamasino e whamasino ai e le tua lo nuko I sawai. Ia ona tutongi lola ia o lato o sama. Mai profeta o Zephaniah wa lata mai le aso le li. Le aso le li I le se aso fai mo fi. O le aso tangi e le toa. E tinga ai le tangata sa marosi, o sola nei lona marosi. Mai profeta Zephaniah o le aso le li e ngao ai whale, e tu fu ai malai, e a vea ai mea I le vete, fa mai e le mawhai le auro male a rio o na la vea I le tangata, mai le toa sa o le li I lona aso. El profeta e taia le tua le tangata sawa. E taia e ia le tangata pepelo. Whenga tāu po le profeta. Ka mai sia na upu tō te whauwhale a tō te le nofo ai. Tō te whaitonga vine a tō te le inu lona sua. Rona wingo ngā ruenga uma sa whai e tangata. E maua atu pe a kupua la tō tanga. Mai profeta o le aso le li. I le se aso fe mo fie. O le aso e tua oi ai le ola ma le oti. O le aso le selselena. O le aso le whamasinonga. O le toe aso le mai le whonga e le ele. A whesiri tātou o le ale anga sala Israel. O le isi tali o le leo susta. O le le whalomu. Wai lolo na se ai le salamo.
O le ise loto maulalo. O whalangolango I lona tamai. O manatu o ia le o mai le whakasinonga le tua I ate ia. The question that begs to be answered, what was Israel's sin? Why was the prophet so livid? What was so wrong with the big people of Israel that led the prophet to rebuke them? Well, in a nutshell, it's idolatry. It's worshiping other gods. It's confusing the blessings from the source of the blessing. It's thinking that they are right. The book of Zephaniah starts off with a denunciation of idolatry. He blames not only the people, but he also blames their leaders. He makes it clear that God is about to act to correct the situation. And then he issues a call to repentance, saying, "Seek the Lord, all you humble of the land. You who do what he commands, seek righteousness, seek humility, and perhaps you may be sheltered on the day of the Lord's wrath." Zephaniah's message was not just to the Jews, but he directed it to other people that live around them. The Philistines, the Ammonites, the Moabites, people of the Upper Nile, and the Assyrians. The prophet affirms that God is the God of the whole world, and not just one small group. He also told them that the Jews would not only be punished for their sins, but all the people of the earth will come under judgment for what they have done. The story is basic theology. God is God, and we are not. There's nothing new about the prophecy of Zephaniah. What you sow is what you reap. The reason why you're here is because this is where you went. I had a mother said to me, "Pastor, my kids don't want me in their lives." And I said, "Well, were you in their lives when you had them?" She's so quick to see the speck in her children's eyes, but misses the log in her own eye. O manatu monto, e fatto e toe le tatu, e umatu le to sao le li, o na langa leo le to lalo le tangata, e nai tangata na tu toi ai. O le mea mo I lava le to sao le li, na o e whanau na Israel. Na whatama I uma yale te leo mea, tu toi ana nei tangata ia le tapu le tatu, the remnant of Israel. Me we loe tangata, e le umi ona to sa le li, ona tangata. E alu o wafo I le ote le matua masi. E alu o wafo I upu, la mona le rofo. Pero fata oto le li I le vine moni. E lana e fua. E nai tangata lo whaine ngā luenga. O mai le li o nāna e te teo e ina ia fua mai e ati. O mai se whanai. Na tafi ese loe le tua tangata whamao lumo le no. O na tutoe lo lea na o le tatu. Tatu pule nā e mau lalo lona loto. O whamamaina o nāla. Le tatu pufo I le nā e sa ili le tua malona whina ngalo I teini uma. E le maua atu fuki I le tatu pu se whakamoe moe oti. Nā le whakamoe moe ola.
Le tātou kule nā e le ia te ia se fefe. Le fefe se le leanga. O wā o ngā tasi o lana loto ma le fina ngalo le tua. E uma lo le aso le li. E fōi no le tok sāo le tua e le nungu. O na ta pena lola ia e le tua se me fōu mai le tātupu i Israel. Whamai se whanei au na whatunuina lo lea o le tātupu e pese. I upu o whaima tātou na tua. I Sarai e lue ia e alanga. Le tama whawhine Jerusalem mai e whiawhia. I oli lava ma le loto atoa. A wā o le liki o roko iai o ia e tutonu i ate koe. E te le toe i loa aise malaya. Ono se lautou sanga taru na mawae se whaneia. Na tulaki me leo e Ioane le Papatiso. O wa aia tufo i le soro muli o rona nuku matangata e rofa iai. O na launga fuilai o ia i le launga se whaneia. Salamo ma Papatiso ina o tau i le vai. Ioane le Papatiso le leo le alanga i le vao teu teu ia o tau le awa o le li. Ma whalau le lei o na awa. Whamai nuka na iei whareseo. Na iei tangata whamau lungo ra tāpu inga na oane ia Ioane le Papatiso. Whaiatu leo Ioane ia i lato. O tōu whanau a mata Faiai. O iena whaiatu i ate o tōu e sāu mai o tōu mai le tō sāu le tōu. O iena whaiatu i ate o tōu e sāu mai o tōu. Me ane tonu o le tōu. Fua mai ni fua le le. O wato te whape e fwoi o tō roto apera amoro mātou tamā. O wai ma whailawa o whawhana nau o le tua mai ni maa. Ni suli ma whanau o apera. Le a velo tātou tupu anga e alo i tātou mai le tō sā o le tua. E tusa lava po tātou tanga vai e whamai e whamua le tua. Ai ao o lava ina whaia le whina ngaro le tua i le lalawai. E sala mai a tātou. Whenga tāo na wholo upo e Ioane le Papatiso e le whengofie. Le fo te nofo ai olo. Wa upu fo i e whakatau i a te. A tātou te loa upu le tangata alofa. O upu le matua whaitama. O upu mai le fionga le tua. E au ngai whamamai nai le tonga seito. E au ngai paki mai eina lofa i a tātou. Ma tātou malama tini ai le tumua malona whina ngaro. Ma Ioane uma nei o le sānia le matau o tātou waila au mai o lātou tafui. O la uma le fua mai fua le lei le tātou wina ma lafo i afi. Tangata lawa i o le tua na whaini i fua mai ni fua. Fua mai ni fua e te tau ma fua le lei. Whai tātou te ni fuaina ni fua le le lātau sana. Le u whamanatu mai e le apostolo. Whamanatu mai e Ioane le Papatiso i a tātou. Whamela i e tangata na atu ia Ioane i aso na. Lātou whalongo i le tala. Salamo o la mona o lātou siseo na Papatiso ina lea. Whamaila i o lātou tala, le lau mātou salamo, le anega mātou me whai. E lua whautuanga Ioane le Papatiso, me mua mata mau. Aua tau te ai u. A whape lua o ofu, ave nisi ofu, matangata nisi ofu. A whape wa telene o tau me ai, ave me ai maistangata le ina lātou me ai. Mata mau, Wana lua tau tua whamaoni. O tō wao la whonga o tō te ao whasilia la whonga tangata. O tō fita whairau tō ngā ruena. Aua tō te sāwā ma whai. O tō tangata ngā lulue. Aua tō te whinau i o tō tutongi. O tō maua le while mua le tua.
Now no iai no finangalo mo tātou. The big question and the last question is, what was Israel's sin? The specifics is idolatry. People of Judah had been under the influence of the most powerful nation on earth for over 100 years, Assyria. It was under the king Manasseh, who was quite an evil one. And he started introducing other worship. So the Jews were not only worshiping Yahweh, but the Jews were also invited to worship the Assyrian gods. Baal, the god who supposedly controls fertility. Molech. People were doing human sacrifices to this god at the valley of Hinnom, just outside Jerusalem. So not only were people worshiping God, but they were also worshiping other gods, just to appease the Assyrians, those people that were controlling the Jews. Fast forward to the 21st century, where we live. Zephaniah's complaining was not so much that the people have stopped worshiping the Lord, but we have compromised our faith. People today do not come out blatantly and reject God, but they've also worshipped other things as well. And you know, things like money. We worship convenience, looking good. Those are the contemporary gods in addition to God that we worship. Most people deny it. They say, well, you know, but we only have to look around and we see what John the Baptist saw and what Zephaniah saw. That people live these empty lives without life. There was an interesting article in the Wall Street Journal this week. It's a story of a cargo ship called the Hajj Abdullah. Ship was carrying 3,000 tons of flammable sulfur. It was stranded on the coast of Somalia and was taking on water. It was sinking. The crew sent out an SOS message in October asking for help. They were almost out of food at the time, and it's been months since their owner paid them anything. The crew was Lebanese, Egyptian, and Syrian. The ship was sailing under the Sierra Leone flag and managed out of an office in Cyprus, an island in the Mediterranean. The insurance company that insured the vessel was in London. The owner abandoned the ship. The crew emailed the Cyprus office saying that the people's lives are in danger. The union representing the crew got involved and reached out to the Cyprus office of the Sierra Leone's flag administrator, saying that there's a crew of 11 people in a sinking boat off the coast of Somalia. And it went back and forth, but here's my point in sharing that story. No one is taking responsibility for the 11 lives on the Hajj Abdullah. Sierra Leone, the country, is blaming the insurance company. That should be covered under that policy. The insurance company said we didn't get the premium, so it was canceled the day the flag was issued. No one seems to be paying attention. But here's the challenge, right? 90% of global trade is moved on boards of vessels like the Hajj Abdullah. So there's goods that we buy at the store, at least 90% of the global goods that are pushed through this system. We have a system that's crushing the poor and the weak, and they're crying out for help.
All we have to do is pay attention to what's going on. But there are systems where people are treated less than ultimate. People are treated like they don't matter. People are treated like they're not made in the image of God. The prophet was railing against those systems during his time. John the Baptist was railing about the system of his time 600 years later. And someone has to raise a voice about these systems that are oppressing people. I suppose we can say that the people that participated in these systems are also to blame. But the prophet's message was directed to the leaders first. Here's the thinking behind this attitude. The prophet described this as coming from those who say in their hearts that the Lord will not do good, nor will he do harm. This in Zephaniah 1, verse 12. The Lord will do nothing. This is the attitude. So eat, drink, make fun, because there are no consequences. God seems to be blessing both the wicked and the good. So Zephaniah basically reminded them that the day of the Lord is coming. An accounting will be had. Someone is going to pay for this injustice. "600 years after Zephaniah passed, John the Baptist saw the same thing happen to his community. So he picked up the mantle and started to preach the same gospel about helping the poor, telling the lost about God, feeding the hungry world with God's blessings, calling them to repent for their sins. And we all learned from last week, John's context was a bit different. Though he was a preacher's kid, he decided to carve out a niche for himself around the waters, where he can baptize people after they repent and get the message. He shunned the usual clothing of organized religion that he grew up with. He didn't use his father's robes, wearing just a camel throw-on and a belt. He even changed his diet. He went to a honey and locust only diet. But the message was the same. Repent. Metanoia. Change. In order for you to be prepared for the Christ, for the Christmas baby, you have to repent. I shared with you the story of the Bruce family in the Manhattan Beach. The county ended up giving back the property to the family. This was the property that the city of Manhattan Beach took from the grandparents almost 100 years ago. In light of what Zephaniah said, I would say that's a good start. It's a sign of repentance, wanting to do justice, desiring to make right what was wrong. Now the next level is love kindness. Walk humbly with God. Reparations is the next issue to be addressed in our time. This is an impossible task. It'll lead to total condemnation, and the systems that we've set up would definitely be revisited if we decide to do that. But that's not the end of the story for Zephaniah. Zephaniah not only confronted people, but then he said at the very end, there's going to be a remnant of Israel. When everything is said and done, when the oppressed systems are decimated and done away with, there'll be a small portion of food that survives the big day of the Lord. And it's those people
that are going to rebuild. They're going to rebuild Israel. They're going to rebuild the kingdom of God. And they'll sing about it. All the problems that the prophet was called upon to condemn, one of the basic problems was the unbelief. People don't believe that God can bring something good out of what's bad. People don't believe that what we're going through right now, God will decimate. And even through that decimation, people don't believe that there's something else after. But fortunately, Zephaniah had more to say than just words of condemnation. Not only did he serve Israel with papers, but he also said at the end of this, God's will be done. So the verses that we read was this notion of a song that the prophet wants people to sing. And he depicted God not as a wrathful God, but God as a loving mother. Zephaniah does not write out, call God our Heavenly Mother, but the picture is there. In verse 13, the prophet said, they will pasture and lie down, and no one shall make them afraid. It sounds like those times when mom would come into your room and comfort you when the world makes you afraid. In verse 17, God will rejoice over you with gladness. He will renew you and quiet you with his love. He will exalt over you by singing. Who sings to kids but moms, mostly? Verse 18, I will remove disaster from you. Who was the one that wrapped her arms around you when you were sad? Your mom. In verse 20, at that time I will bring you home. I will make you renowned, honored, and praised. Mom is the one who calls us on our cell phone, checks up on us, calls us to come home. Mom is the only one who gave us praises and little accomplishments and encouragement. Zephaniah has that image of God. At the end of the condemnation and at the end of God's will being done on earth, this remnant will be nurtured by God as a mother nurtures her child. And of course, 600 years after Zephaniah's time, a baby child was born in Bethlehem, raised in the carpenter's home, little desert town of Nazareth. He taught us that justice and righteousness would prevail, and he gave his life for us to live. And that's the end of our sermon. But as our oma mo tātou I le nei tāla, e le winga luma nai o Samoan. E le nao le waai tua ia masala o mo na whaia. E pe e na winga e whaasiri atu tātou I le tausanga o mua nei le tausanga nei. E na winga ia tātou malama lama le lei le mea o tātou iai o na wha o popo lea. I sina winga o le upu Samoan. Si tātou toi manatu le mea o tātou iai, le leina o tātou iai, ona wha o popo lea mo le tausanga fō. A tātou sala mō whapena, ona ato toa la ia o pala awe i wane baptiso tātou tangata. Whapena wala awe le toa mo tātou le neva yaso. Tātou wō I se umana I tumu le fia ma le oli oli.
ina mo tātou whaopopo i le mea o lo tātou iai. Te wala au whaaloalo tu te akono, whaautu se tutu le mōli o le oli oli. Le whaopopo i le mōli o le whamoe moe ma mōli o le file mō. Ua uma o na tutuina mai me yaso o mawai. I want to ask Utu to light the candle of joy. And here's this thing about the future. We're being invited to construct a future that's yet to be. And this notion of repentance is taking where we're at and adding to it. Right? Taking where we're at and creating a future that's yet to be. And for this week, it's the future filled with joy. So thank you, Utu, for lighting the candle of joy in addition to hope and peace as we bring in the choir for their last rendition. Hallelujah.
to rescue me. This baby boy would grow to be a man and one day die for me and you. My sins will drive the nails in you. That rugged cross was my cross too. Still every breath you drew us. Hallelujah. 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 Mr. Pati mo tātou special call. Mimi Irae Petaia II tutu ino tātou manu pese fo ile. Lau Faiai me Tagaloa. No whai atu meta noia vaso lau te. O te lepa nao e sui te leni, i sui na me te o. Te ta e. Ya leo mai atu leo. Ya ngata e sui uma sui tua sui o tafu. Ya nā tātou te talo lau e whakngai le tua. Na tātou sama mō. E puma paa ai le ki misi masi le tau sana. So thank you. Thank you. Ya e mea tele ia le. Le tātou nuku male kale sie le nei. Na me yaso e tu fora ho. Tātou whatasi ni Manaia Petaia in Mexico. Ya Misi for Albert Martinez. Albert, I want to welcome you to our community. I know you've been at the periphery of our community, and I'm glad to see you here. So let's chat after service. Let us pray. O mātou sasawina sa eleni lele ia whatawa. Tui nātou whalautele nai rofi na ngaro i menei. So soani fo i le vai o le whai ngā ruena. O mātou te tālo whapaia, whamanuia. O whatutungu I mea o lātou whangau ngauina. O no lau wala au o lātou lima whoi. We've come to the end of our service. Now it's time to go out and manifest what we have learned in the world, continually seeking joy in what we do, and discerning your will and be obedient to that. A mātou tūhua, ia tūmau mai o mātou runga le lofa tūno tele o Yesu Kiriso o mātou ni. Lofa muti vale o le tūno tamā, I mawhutanga, le motusia mano o ngāna pe. Male ya mātou I teini uma, nei māso uma e au I whakavau lawa. Amen.